Di tengah ketegangan di Timur Tengah, pihak berwenang Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata umum di Teheran. Warga di sana diajari cara dasar menangani senapan serbu dan senapan mesin di tengah kekhawatiran akan terulangnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Tak hanya pria, perempuan juga diberi pengarahan tentang cara menangani, merakit hingga membongkar senapan. Pelatihan ini diklaim sebagai bagian dari kampanye nasional Janfada atau pengorbanan untuk Iran yang menurut media Iran diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam mempertahankan negara setelah serangan Amerika Serikat dan Israel pada awal tahun ini. Media yang terkait pemerintah Iran melaporkan lebih dari 31 juta orang telah mendaftar untuk kampanye tersebut pada akhir April, meskipun angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. گفتیم یه وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایستادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. ما حرکت می‌کنیم و اون چیزی رو که باید برای مملکتمون بگیریم از آمریکا و اسرائیل جنایتکار می‌گیریم.